सांताक्रूजचे आमदार व आदले शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांका 16 वर्साच्या मणिपुरी चलयेचेर बळजबरी केल्ल्या गुन्यांवाक लागून बिरेस्तारा रातच्या 8 वरांचेर अटक केल्ली। ह्या प्रकरणात पीडित चलयेच्या आवयकय अटक केल्ली आसा। 50 लाखां खातीर चलयेच्या आवयन त्या चलयेक बाबूशाक विकिल्ली। हातूंत आनीक एक बायलेचो आस्पाव आसा, पूण ती फरार आसा असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला, अशी माहिती अन्वेषण विभागाचे अधीक्षक कार्तिक कश्यप हांणी दिल्या। Yesterday, on the basis of statement given by the victim in the presence of the Child Welfare Committee and the police, an offence under various sections of IPC and Goa Children Act and the POSCO Act, offence was registered in Panjim PS, which was later on transferred to Women Police Station. Goa Police immediately swung into action and started gathering evidence regarding the offence. On the basis of the investigation conducted so far, in collection of digital, forensic, circumstantial evidences, we have established a prima facie case against the accused, and the process of the arrest has already begun, and accused number 1, Athanasio Babush Montserrat, the Santa Cruz MLA, has been arrested, and the second accused, the lady accused, the mother of the victim, has also been arrested under the various sections which I just mentioned, and the third accused, who is also a main co-conspirator and wanted in this particular offence, is absconding as of now, but we will soon be able to get him. बलात्कार प्रकरणाची कागाळ बुधवारा पणजे पुलीस स्थानकांत केल्या उपरांत हे प्रकरण महिला पुलीस स्थानकांत दिल्लें। फुडें हे प्रकरण क्रायम ब्रांचाच्या हातांत सोपयल्लें। पीडित चलयेची वैद्यकीय तपासणी बुधवारा तशेंच बिरेस्तारा करतकर चलयेचेर बळजबरी जाल्ल्याचें सिद्ध जालां। ह्या प्रकरणाची बातमी गोंयांतच न्हय तर पुराय देशांत पसरल्या। मोन्सेरात बिरेस्तारा दनपारां 3 वरांच्या सुमाराक क्रायम ब्रांचा मुखार हाजीर राविल्लो। सुमार 5 वरां थंय बसून दवरून ताची चवकशी जाली। बिरेस्तारा 3 वरां पासून बाबूशाच्या समर्थकांनी रायबंदरा बरीच गर्दी केल्ली। आपणाचो ह्या प्रकरणात कसलोच हात ना, हें आपल्याक फसोवपा खातीर राजकीय षडयंत्र आसा। आपूण कायद्याचो आदर करता म्हूण खंयच पळून ना वता पुलिसांच्या सामकार आयला। आपूण निर्दोश आसा अशें स्पश्टीकरण बाबूशान बिरेस्तारा पत्रकारां कडेन उलयतना दिलां। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।